Književnik Marko Vešović, koji je rođen u selu Pape kod Šahovića, opisao je da se sjeća priča svojih roditelja o tome kako su njihove komšije Bošnjaci poklani i bacani u nabojalu rijeku Ljuboviđu, te da njegov otac dugo nije puštao goveda da piju vodu iz ove rijeke. U knjizi Besudna zemlja, objavljenoj 1958. godine, Milovan Đilas prenosi priču koju je čuo od svog oca Nikole, inače učesnika u genocidu u Šahovićima. Nakon što su taoci u Šahovićima bili poklani, izašao jedan seljak iz našeg sela Sekula, od jednog mrtvaca do drugog, i prerezao im žile na nogama. Tako se radi na selu sa volovima nakon što se sjekirom obore, da se ne bi mogli ponovo dići, ukoliko su još živi. Djeca su bila trgana iz naručja majki i sestara i pred njihovim očima zaklata. Jedna grupa napala je jednu usamljenu kuću. Seljak je upravo gulio jagnje. Oni su imali namjeru da ga strijeljaju i zapale kuću, ali oguljeno jagnje im je dalo ideju da seljaka objese za noge na šljivu. Jedan mesar mu je ogulio lobanju sjekirom, pazeći da ne povrijedi tijelo. Onda je žrtvi razrezao grudi. Srce je još tuklo. Mesar je golom rukom istrgao srce i bacio ga psetu. Kasnije se pričalo da ga pseto nije taklo, jer čak ni pseto neće tursko meso, piše Milovan Đilas. Još jedna je specifičnost Šahovića, o njoj govori Đilas. Kaže, možda se čini da je svejedno onoga koga ubijete kako ste ga ubili. Kaže, nije sve, ipak nije svejedno. Toga dana on kaže da su Crnogorci izgubili čojstvo i junaštvo i postali su neljudi. Prema popisu iz 1921. godine, neposredno prije pokolja, na tom području živjelo je 2755 Bošnjaka, i to 1559 u Pavinom polju i 1195 u Šahovićima. Najsvirepiji i najpodmukliji pokolj u Šahovićima uzrokovao je potpuni progon bošnjačkog stanovništva. Dio se naselio u Pljevljima, Sarajevu i istočnoj Bosni. Više od 100 porodica je uspjelo da izbjegne smrt i naseli se oko Brčkog, u Islamovcu, Čeliću, Maoči, Rahiću. Više od 140 porodica je otišlo u Tursku, a neki su se čak zaustavili i nastanili u Siriji, Libanu, Jordanu i Palestini. Ti koji su učinili zločin umjesto kazne nagrađeni su imanjima ubijenih i protjeranih. Ko živi na vašem imanju? Filatije Gljajić. Njih kad pitaš kupili, a mene kad pitaš nisu. Kako ništa ne bi podsjećalo na Bošnjake i islam, Crnogorci su porušili obje džamije. Tako je to oduvijek bivalo. Gdje pokolju i odakle prognaju ljude, tu promijene ime mjestu. Šahovićima su oteli višestoljetno ime i nadjenuli mu Tomaševo, po Tomašu Žižiću, narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata. Skoro da ne postoji stariji mještanin ovog kraja koji neće potvrditi da su Boška Boškovića ubile crnogorske komite Radoš i Drago Bulatović iz Rovaca. Harun Crnovršanin u svojoj knjizi Sinovi Sandžaka navodi činjenicu da se današnji stanovnici Tomaševa, nekada Šahovića, žale kako ne mogu mirno da spavaju, da često čuju ezan iz temelja porušene džamije i da im se muška djeca često rađaju kao bogalji. Danas je Tomaševo podsjetnik na odnos Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca spram Bošnjaka i simbol burne, tragične, ali i temeljno skrivane historije Bošnjaka. Svi prostori u Vraneškoj dolini koje su nastanjivali Bošnjaci zapravo su spomenici bola. Samo poneka slika, požutjela od vremena, priča svoju priču. Potomci žrtava iz Šahovića i Pavinog polja kuće i avlije svojih predaka nose sa sobom kao duhovni i emotivni prtljag i pripremaju se za povrat otete imovine. Sad sam ja u razgovoru sa nekim advokatima gdje tamo da povratimo imovinu. Nama nije uopšte bitno sad materijalna vrijednost, bitno nam je da povratimo svoje i da dokažemo da se ne smije otimati i ne može se oteti ničije. Genocid u Šahoviću 1924. godine obuhvatao je s jedne strane sve konkretne, ono što se u krivičnom pravu zove sumišljajem dolus malus ili mala fides,
preduzete radnje svjesnog, namjernog, svirepog i bezobzirnog ubijanja nedužnog i nenaoružanog civilnog stanovništva, koje ničim nije ugrožavalo pravni poredak ondašnje države. Evo me u Šahovićima. Ovdje su nekada bile mnogobrojne bošnjačke kuće i imanja. Hasanbegovića, Muslića, Mehonjića, Balijagića, Babajića, Šahovića, Kalića, Dautovića, Đankovića, Sadikovića, Adilovića, Fazlovića, Suljevića, Ljajića, Alomerovića. Neki rahmet dušama nevino ubijenih bošnjačkih žrtava genocida u Šahovićima 1924. godine.